Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haka arp santarik ujeliu kala penskam ya ka soyong blok Congress hakabu kala jet yoba badon bor maulong nan presiden oba hamba thank you nan general secretary ya kini kinong elam butamai la penskam da oba bulnes el nong ubadi vice president jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee habu ya keren bat kini kinong elam butamai ka soyong blok Congress kala yathu buhadin Bu uba HDR ula penpau bunrung no ha UDP ke MPCC tatapo arkanta kala thung ya ad hoc committee buncir yai kam yai jam jong aseng la liang kini ginong elam gila itu bunan bulong meni ginong kerchan kaseng kongres kidang ya telai mlon bot kipot pere ha awe kini ginong elam kibu ya thong buntri chitom bun penjob yo kertong kaseng kabu kan sak pen bena dala de apor ini agaba penjab itu ikatkan kata kalong bangin form ya kasoyong blok Congress Committee ka MPC kalatung ya ka ad hoc committee agani ka Sautrik June entah benar di nakalian parti nanti ngimpu akan bakit sulong ad hoc akan terikam ad hoc ni sutong ya kini ka ad hoc committee nang ba uniu presiden waktu ad hoc uniu ban organize ya ka parti agak mentah singi sumuk sibuna yo nu ad hoc presiden wala ban lum kat ni agak dikepot agak bangi layo banjit yaki nokit kam jong kini ka blok Congress Committee yang itu soyong ngeladap ya ka benda berkata kalong latih ki ya kepa berkata kalong agak bangayo banjit ya blok presiden nanta sudah ketri ki vice president pak treasurer pak kiwik ki nokit kam di bakmat jong ka parti kejiwan hande kalong nam ta kini ka benda Ngeri Pak Hambat thank you jam tahi dapat skam yang aku menjelas sekali jong kini soyong blok Congress Committee te kamat kebangirat mata kebangisim ya kini ka singjam tak harus dikuat bangta si bakan long ke bas sulung bakan long ke bas pedit benriu tam pat bak soyong kum kajingi jingi bat kajing tip jingi aduk saut tarik hi ai ba ba isra dok lalit ta pedesok sa UDP te hak tu kasngi tangah po ar katai ai si ka soyong Congress kam chana thili sia marba nakaliang jong presiden ke MPC ba presiden pala ulai ya ko andar ba badon maulong banlong ku adok presiden te kepala pelong tak ham tas ngi le yo banlum ya baro kino kerjaan ki barim smart ko pajinglong jungi hi ni kong ai buram ya kini kerjaan ki barim ki badon hapo ka Congress hak jing sya kala dai duduk tukas ngi hi in seng no lengin form no ikini ka soyong blok Congress Committee ndai kum ki guideline pat ki procedure trikam jong parti Congress ke bengtip kadai ke parti kepada disiplin ndai hap follow up ya kita ki ba ke parti ka penyat apa ki procedure ban pentrikam la ke jong parti ten ke jengiru mata ki ngim semla pat ba ni khot fai ki do kerjaan barim jong ki Congress ni sutu ba ki dang don ni po sayong bat ngim sat lan jadi bypass ki kan ni borom ki ba hadin kata hajing don lang jingi ki sala ban pelong bat ban jit ki kam kebolong tas ni pojok Nah, ini kalau saya masuk aku beli ya di press di media, berkunjung vice president, ada bahasa apa itu nak nis general secretary, dan nis kemarin kita cuma kejonga kalau ban peneklannya ke parti, mengin dong man kiwe pergi ke unit, bangun form ke unit, man ki blok, dan nis kemarin man ki unit presiden secretary, dan nis kemarin ini nom chong thai, bau nis nam ajar pulang ini ya kejing job. Itu bentar. Maba kumbalang mata ngi khat khnai kan kejing lang do ngi klim khat iki batmai. Ngi khat tang ki no kit kam ki badem jok Congress. Te lengba da kan ka body bang isna menta ngin yai kai. Kemudian kan no kejing thon ma kumbangi i pi yo i kisakhi ba be jok Congress kidang don hadu menta. Menta ngi klim khat ki we ki party. Ngi khat tang ya kidang lam jok Congress. Lo kisakhi kan ni. Kemudian bagaimana ka bentar berpila kali ya presiden lagi lah kan luang DM kejing yang presiden malipur berlengkap tan sankunai birnai kini ke election ke ladon ini ngasutunat cibune bansaki nasi yang jungi ke MPC bani apa kini ka por berlengkap lalu ban form begini ki area
Muntas ni kila debjit ya kitu ki nomi kemat lagi ni ke area repair kebetulan apa ka soyong taksi pada atli ke area kila yo ki nong yalam kabaling baju ki kin organize ke parti pat kini nak kalian ka office kin bedin bodin bat kin de sabar ki kini ki boot level ma bagi keren menai orang pat berklan nadu ki boot level kabamut kini ki polling station Parot ko polling station kin cover hakin ni pinai balengkot. Watla por balengkot di kile kular banyak trash hitam agak banwan rak jingjong. Nak mentau kan dia jengki. Kapor banyak sedar lami mah. Dia awak ke politik sih kidon ki barung kidon bumi tagin lak belen. Kidon ki lokersan kiba i yu kandidat kidon ki i parti. Hari babon tak kisio ba i ke isu kumba ka parti gala. Jadi ke jengi yang matahi ki isu kiba nggak ada pengkret di Donhi tapi isu boleh pengkret ke parti kongres jadi tak katahi ngamtik pihak mulai jadi klub parti ke siang hakino yalam kada kino yalam ya lat ya ke karai jung pak katahi automatically kum kita kino yalam fall down kan kita kum no yalam hi larum sim ke jigit kli pak sim ke nuk sinjang pak unut rengkap jing trilang katahi ke bapen kiu ya ke jing klan jung parti bat ke jing klan nak ke jing toilang jung pak je sawi jeli Hadai jing sei jengi kartong nak ling jengi yang matahi ngila don lupa projek kandidat ya katahi melak dan batai nama kata di kam jing jengi ani puasa yo te kapor kan sabatai tak kan kapor kapan lengok kan kendet ada yang sei kartong nak kongres nang ni puasa yo ne keling jengi ta ngila jit kita kibire ki bandlong ki badon kata kapasiti kapan train nak ta ka parti kapan train nak ta pak kadai katahi katong jengi bagi don lupa bat bagi sasai gru kum katahi ubriu bah ban kit ya ba nak tapat ba kumala keren samat mo badon ni pasti kan batrai tapi nang kesalah kiru pak ba se kila bandon kino yalam kabau kartong ami banyak kersan aku ke parti mo kila bandon tapi yang babon ke balang pak ba hi ne jengi ngitip kamhat tak tahu ka pelong ngiru bengin lum ngin lambeng namar balas i konfet nak kumtu gini kipat ba ani pok soyong kem kiro yalam mar kiro yalam lek ban shift nok sebagai parti ne jengi ni hot biang ya wer biang kipat ba tiba dang don ke jing i badang don jing mot ban ai ke kersan bakura yak sen kongres mentah